Kom ind for. Tak. Hej. Alex. Jakob. Nej. Jamen, kan jeg byde på noget? Et glas koldt vand. Tak. All you trekkies and TV addicts, don't mean to this, don't mean to bring static. All you Klingons in your grandma's house, grab your backstreet friend and get loud. Blowing doors off hinges, grab you with the pinches. And no, I didn't retire, I snatch you off with the needle nose pliers. Så har man tid til at se på, hvorfor ens cykel den bliver ved med at lave den der underlige lyd, når man kører. I ved, man kører, og der sidder et eller andet et helt forkert sted og larmer. Og man ved ikke, hvad det er. Det er stor mystik. Like a playset with the bass so not to be like they're in a hate so I'm a Nick at night with practice me running like you know all right now remain calm no alarm cause my farm ain't fast so what's up with that I got friends and family that I respect when I think I'm too good they put me in check so believe when they say I'm no better than you except when I rap so I guess it ain't true like that troll and you just don't stop. Hvordan er det at bruge? Jamen det er meget fint. Det er udmærket. Altså vi har faktisk lige haft et indbrud her i opgangen for nylig. Nå. Så det, ja. Det var jo godt. Det er jo aldrig rart. Ja. Må jeg se det næste år? Også? Ja. Check it out.